to be go back. Dosing long hang kam nai. Dosing long hang hosiar. Dosing long USUKA long left. Liram long hang kam nai. Liram long hang kam nai. Dosing long hang kam nai. Dosing long hang kam nai. BJP. Media kote demana kero paper piglo. Nilitum nanga chopha pona tank pe nalitum dan bang sipirta nang pangrum na pot. Ning thelo. Kebang jilangan istame nilitum phan bidi sore pen chenglok. Sonsuri asailong tanang chirapon chitudun bombo bisilitum da towar cholang dinlo. Si United Students Union of Karbi Anglong mate PTX pen USUKA Howraghat Regional Committee pen patirpi ponsi Howraghat rong supielong sonner keba puthak mane sonner keba puthak nilitum labangso athipi NC pini litum ghontai se farman sit in demonstration mate dhorna labangso kachesong jai mek dengpolo keteng sia kimang la helo je primary pen high secondary school ang denglo thanmang kadure tektik nasi thanmang kala so thanmang kadure pon aputhak prabjin pen papleng ponai la pen number 2 bang la helo je 1951 boundary demarcation teng mensi inter district la pen interstate la bangso border problems ame permanent solution duna po la pen number 3 bang la helo je Difu Medical College and Hospital ada sonsuri la bangso kisung de boydo ala sonsuri kisung de boyda prabjin pen la bangso permanent solution duna po la pen number 4 bang la helo je Difu Civil Hospital puthot pereng pothuna po la pen number 5 bang la helo je 6 schedule tet along ki unduna la bangso abang kubang pitum phan prabjin ben thanbang hoi pekpona po la pen number 6 bang la helo je Howraghat Block Primary Health Center adak sonsuri kisung ke boydo hala bangso sonsuri kisung ke boydo anta permanent solution duna po la pen number 7 ga la helo je Howraghat rong supilong ladak kacil lengja phala bangso towaram amukha mane kahin no tik la sela towar athengno to anta prabjin pen semar pona po number 8 bang la helo je Howraghat Civil Subdivision la bangso Howraghat Civil Subdivision la bangso Civil Subdivision prabjin ben proper functioning doni la soner keba kimang padun sini litung la pini la bangso घंटाई से फरमा ला बांसो कच्चे सोंग जामे दें पोलो लासिनी तुंगे पुकांग तुंग बांग ला हेलो जे नॉन कचहरी बा बीजेपी सरकार अलांग तुम काके दापु सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास पे अलांग तुम पुथु जाति माटी बेटी सितानी तुम मांगे ला बांसो अलांग तुम कने येला मांगे ahoka बांगे पिनी रात अमित ला बांसो जितु अलांग तुम अलाम चाक चिपि रात थेंग ला बांसो लाम चाक चिपि बांग तुम मांगे तुम माने कि मिसेल ला बांसो आंग थेग तुम थेग बनम तेलो नि तुंगे पुकांग तुंग बांग ला हेलो जे प्राइमरी लेवल लोंग समे malah 208 lower primary school 208 lower primary school long anta single teacher si suli bonla so dasi high school and high secondary long bangal ka more than 800 la bangso teaching post on the vacancies dolang la sojok litun jitu kai ke da ki pubam jitu masuno kachari bang BJP sarkar kai ke ni alang tumake je cement pen Karbi Anglong autonomous council la bangso education department alang tumai kai ke ni je mission quality education 2025 jong se thanba yong se abe burde kosan se quality education gelong pon laben mission quality education 2025 labang so jitu Karbi Anglong autonomous council long education yem Richard Tok biya ke hai ki japon labang so department lang titu labang so mission quality education 2025 labang so kani ye bang lake ran phan ka bang hu bisini tunga pudam nang ko pathe labang so mission quality education 2025 labang so ninge der bana phi ran theng no pangdak der bana phi ta pini ane ta pe posi labang so thanba ka dure labang so pleng bedelo labang ke litu mangke malak bai si matha me labang ke si bangke ningdu me pusini tu bangke pudam nako labana first me labang so border problem ka ke litu theglom bomlo je 1951 nikasi 1900 labang so 1951 nikasi labang so Karbi Anglong district chelong labana labang so is a well demarcated boundary 10,434 square kilometer labang so long le ada amade total geographical land area teng mesi labang so Karbi Anglong district bangke mane amhang pa theglo mate labang so district bangke semarlo sitame lapu Nagaland tuma dui hoi na pet West Karbi Anglong ben hin mastame labang so Meghalaya tuma dui hoi na pet jong hala border mate hoi lang ke do hala sora tumai kai kitame ke do ke thak labang so bangke ok chumhur mate ka pheri pen sela tumake bochena ko alam thi bangke kai batai litum social media pen chenglok me kapre labang so electronic labang so print media long ta labang so alam ke litum thek bolong bom lapen apart me border mate adui hoi long labang so ek paching thur ja phasa me Karbi Anglong autonomous council long ta border development board to lapen Assam government long same labang so border area development department us tame labang so border area development department lapen border development board me lang tum tame thangna ra site chikleng pujat lason sili tu theklong lasini tu pugang tu me prabjin pe labang so as per 1951 boundary demarcation teng masi as per 1951 boundary demarcation teng sila labang so interstate lapen interdistrict border abla so problem ta mane permanent solution nan po lapen apar same Karbi Anglong ra kari teng pen 2019 ani kan bangke labang so Difu Medical College and Hospital Impulo. Saya litum theklong lo. Labang so Difu Medical College Hospital long tamai da sonsuri kadure thekti. No litum thekram long da hada bangke doctor ka be kadure thekti.
dawai daru ka duri tik tik anpes tame nerkep ne labang so department numerology pen check lok pathology tho ba prexam la son thak so department tan anta da mangke abilang buson sil tu mangke beuta long la pen hata mangke jitu labang so campus long itu labang so ibu medical college and hospital labang so kiki mading labang so campus long ke je bata exam se arne ke jang lo butang jada mangke lang pa bi plaksi di kumi so sinang manjak dok jong se la buson bote ko son se mane hadak sik se lang pa ke kita marat tu mangke ko son se mesen be sik se lang abar sai long la pen la helo je masab so kisu jong se serious pik cingkan pik bote kisu jong se tan pik bote se mane pen ongdung apor mangke labang so patient tu mangke lang tu mangke kapre ka dim se refer de tik polang te kaju ponong la sin tu ke pukan tu mangke lang je Prabjin pen labang so Difu Medical College and Hospital labang so sonsuria problem dola so sonsuria problem da permanent solution dona la pen number 4 bang la je Difu Medical College and Hospital labang so Difu Medical College and Hospital labang so 9 pulo pen bang ke Difu Civil Hospital bang inghap check lo la pen jong se Difu Civil Hospital la pen Difu Medical College and Hospital labang tu la hini pen compare lo blante al tu hada thekdam long jel service better healthcare service bang ke hala bang so Difu Medical Civil Hospital kimita u kimitula last ini tunggu pugang tumbang ke lebelah je Prabjin pen lapang so Difu Civil Hospital da lebelah putot pereng kontunang ko lapen number 5 ke lahelo je 2023 ani kan Ted Empowerment Committee Government of Assam pen mangke 608 padulo Karbiang long BTR lapen di Mahasolong BTR lapen di Mahasolong ke hala 608 long ki ununa abang pugang piduman mangke thanbang hoy pepunelo se Karbiang long lo more than 1500 educated labang so youth tu mangke alang tu labang so 60 tera salang unde pida alang tu mangke thanbang hoy pek pon pidalo last ini tu pugang tu bang la je batai Karbiang Autonomous Council non labang so open pulo ke education ye Richard talk biya ke dan ye beje apuna chaga thanbang kaduriya joksi mane thanbang hoy da papling pon tere kusi palang tu tadela bangkre more than 1500 halabang so 60 tet qualify ke tu mangke pilo thanbang ke manjiban apuna achak chok atum kalidan ma usini li bangke pini bangso kachesong aja meg longpe Richard talk biya ke hai mana arjun tu Richard talk biya ke hai mana arjun tu lasini tu pugang tu mang la helo ja Prabjin pen 60 tet qualify ke tu man aldumat Prabjin thanbang hoy pek pon po lapena parsame ladak la Howraghat rong supialong loje labang so rana kari eteng pen Howraghat Block Primary Health Center ladak semar lo bate ingpulo sitame ladak bangke Howraghat Block Primary Health Center bangke la anse adang angkang pi ke bang seme labang so hospital bang ladak doktor bahini be ni tunga chini pon teng la pena pada dawai daru de kadure tek tian pada me campus jo bang ke care ben chenglok la pena pada me itu mane rihing ame power supply 24/7 labang so duni 24/7 labang so power supply bang ladak kamera so sini tung tek kono last ini tung pugang tung bang la helo ja Howraghat Block Primary Health Center labang so itu sonsuri labang so kisung ke pojo hala ta permanent solution na la pena pada me Howraghat rong supi Karbiang long district long Howraghat rong supi betul labang abarim nai rong supi lo kusili tung kado eta kachini bang sikong abarim nai rong supi bang Howraghat rong supi tai silo last year kami ladang bang teknologi dak bang ke rong supi angkang gedu labang so towar mukata meno bang towar bang hengno lablo towar bang elo laso yok lo charlie somar pen chenglok dak rara tum bang ke kidam ke bang son angkang silu teknologi last ini tung pang tung bang la ja Howraghat rong supi long gedu labang so rong supi long gedu labang so kahing no labang so towar do under Prabjin pe labang ta pelo semar poni private renovation mate semar pona pola pen number 8 bang la helo je Howraghat Civil Subdivision 2016 ani kan abarim HMD Minister forcing tia kai ben sil bang so Howraghat long mane Howraghat Civil Subdivision la bang so incubancy Howraghat long mada PWDIB long malong so pan mate temporary dak make SDO Civil asahem pinchok pulo sel itu ke dam long make la bang so SDO Civil asahem tamil dak make proper functioning abe keceng malam ke SDO Civil appointment pilo api bang ke SDO Civil dak make RJ mumang re tek malong delo la sojok bang ke dak Howraghat la an mane akari labang so bangke lalan tu bangke ran bangke mane apar lo pacong kunak so sili tum tek pono lapen labang so ajok bangke dagrar bangke mane kepilo labang so civil SDO do bangke labangke ran bangke kepilo ke pamang hua saisi claim rong so sili tum tek pono lasini tu pugang tu bangke lahan lo ja Prabjin pen labang so Howraghat Civil Subdivision labang putot bang labang so labangke proper functioning padoi pan sili tum bangke pini bang so kachesong aja meklong miltum itu bangke mane labang so pada taram lo labang so bang so pada bang itu kehang padu pon lo Karbiang Autonomous Council Authority lapen Assam government tu manda abang angkon itu pum non kachari bang BJP सरकार kali tu alang tu kai kita pu सबका साथ सबका विकास pusi alang tu सबका विश्वास पुले alang tu pu abang Karbiang long di bangke cingthur ulo pusi josi ke di pula pen dong kam cingthur jol Karbiang long along di cingthur pu ilum pura mone Karbiang long along di se hawak cingthur te rong so rong bot cingthur ni asi Karbiang long di pu cingthur ulo pusi itu mane pudamun pa balte horam mun la sini tu pungang tu bang la je la soner ke bakema
laso soner ke akimang yung si Karbi Anglong Autonomous Council kachari ke thik ding lapen Assam sarkar tum yung si kebang jilangarni thangna na side deng pon pe bulti bulotang te democratic arona teng pen itu make tangrak kachesong padupon pot kachesong hut suluk sodak do boglok bene kisung pholok lo bene lamki lampong do boglok tel make BJP kachari pon Karbi Anglong Autonomous Council lapen BJP kachari pon Assam government se adai che enai impusi pinilitum labangso sirin ghontai se farman sirin demonstration labangso kachesong ajai meglong pen sinitum make labangso mane kaching green mate labangso ultimatum Assam government lapen labangso Assam government lapen Karbi Anglong Autonomous Council kachari ke thik minute make bachini pon lahin lo tum ni kachesong ajai mega thepi ban karton সকলো সাংবাদিক বন্ধুসকলক আজি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত আপোনালোকে অহাৰ কাৰণে আপোনালোকক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি এই 1 ঘণ্টীয়া প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী হাওৰাঘাট চিভিল এছডিঅ'ৰ অফিচ সন্মুখত যোনটো 1 ঘণ্টীয়া ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী প্ৰতিবাদী লোৱা হৈছে এই শাসকীয় বিজেপিৰ ফেচিবাদী মিছলীয়া বিজেপি চৰকাৰ বিৰুদ্ধে। কাৰণ এই প্ৰতিবাদ আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰত্যেকটো ৰিজনৰ আণ্ডাৰত প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী লৈ থকা হৈছে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্ততে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লোৱা হ'ব। কিন্তু আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে এই বিজেপি চৰকাৰখনে গণতন্ত্ৰৰ যোনটো ব্যৱস্থা এই গণতন্ত্ৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে নেমানে। সেইটো কাৰণে নেমানে এই প্ৰতিবাদী আমি বিভিন্ন প্ৰান্তত গুৱাহাটীৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন সময়ত আমি দিছপুৰৰ মিনিষ্টাৰৰ পৰা কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ প্ৰত্যেকটো গেমৰ পৰা অথৰিটিসকলক আমি বিভিন্ন সময়ত মেমোৰাম দি থকাৰ পিছতো কিন্তু তেওঁলোকে যোনখিনি কাম ক'ব লাগে তেওঁলোকৰ এই কামবিলাক আমি কৰি থকা দেখা নাই। কিন্তু তেওঁলোকে যোনবিলাক কথা কয় গুণগত শিক্ষাৰ কথা কয় ডিফুৰ যোনটো মেডিকেল কলেজৰ কথা কয় বিভিন্ন ধৰণৰ যোনটো কথা কয় আজি 8টা মূল দাবী লৈ আজি এই হাওৰাঘাটৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে। আৰু যদি অতি সোনকালে যদি এই 8টা মূল দাবী যদি কাৰ্বি আংলঙৰ যোনবিলাক সমস্যা যোনটো সাধাৰণ ৰাইজৰ যোনবিলাক মূল সমস্যা এই মূল সমস্যা যদি তেওঁলোকে যদি নেমানে তেতিয়াহ'লে গণতান্ত্ৰিক যোনটো ব্যৱস্থা গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন লোৱা হ'ব আৰু সম্পূৰ্ণ জগৰীয়াব এই শাসকীয় বিজেপি চৰকাৰ। সেইকাৰণে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ পৰা আমি আপোনালোকে যোগেদি জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পঢ়াপালি CM ডক্টৰ তুলিৰাম ডাঙৰীয়া বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষসকলৰ ৰিচাৰ্চ লবি বিভিন্ন ধৰণৰ MLA সকলক আমি ইয়াৰ পৰা জনাব বিচাৰোঁ যে অতি সোনকালে যদি তেওঁলোকে যদি এই ব্যৱস্থাবোৰ যদি নলয় তেতিয়াহ'লে গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন হ'ব আৰু সম্পূৰ্ণ জগৰে হ'ব এই শাসকীয় বিজেপি চৰকাৰ। এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি আজি কিছুদিন আগত আমি কাউন্সিল দেহা কৰা কাৰ্যসূচী লৈছিলোঁ। আপোনালোকে সংবাদ মাধ্যমত লক্ষ্য কৰিব পাৰিছিলে। আকৌ পুনৰ আমি অটোনমাছ কাউন্সিলখন গৈ নামত এখন অটোনমাছ কাউন্সিল যোনটো হৈ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ স্কিমৰ যোনটো পলুহন কৰি তেওঁলোকে যোনটো আত্মহাত কৰি থকা অটোনমাছ কাউন্সিল যোনটো ব্যৰ্থতালীল হৈ আছে আমি অটোনমাছ কাউন্সিল আকৌ তলা লগাবলৈ বাধ্য হ'ম আৰু সম্পূৰ্ণ জগৰিব এই শাসকীয় বিজেপি চৰকাৰ এই মিছলীয়া বিজেপি চৰকাৰ এই শাসকীয়। সেইকাৰণে অতি সোনকালে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী তেওঁলোকক আমি হুকিয়াই দিব বিচাৰিছোঁ হুমকাৰ দিব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে অতি সোনকালে এই প্ৰতিবাদ তেওঁলোকে মানক আৰু গণতান্ত্ৰিক যদি নেমানে তেতিয়াহ'লে অনন্ত দিনত আমি কাউন্সিলৰ পৰা আদি কৰি দিছপুৰৰ পৰা আদি কৰি দিল্লীলৈকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ল'ম। কাৰণ সাধাৰণ কাৰ্বি ৰাইজৰ সাধাৰণ ইয়াৰ বিষয় ৰাইজৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কণ্ঠ তেওঁলোকে অতি সোনকালে মানিব লাগিব এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ পৰা তেওঁলোকক হুকিয়াই দিব বিচাৰিছোঁ।